Eto ga, nešto je unutra. Čuje se od kad smo ga dobili. A dobili smo ga za vikend na donatu. To je drugi donat na Westgateu i to je redemption donat za mene, jer sam napokon pobjedio to utrku. Take a picture and ask for the permission. And y'all really have to, homie, it's your decision. So nervous, showing your friends is the only purpose. And you just wanted something that would make it all worth it. Well, here's a picture, I would gladly oblige. You see me from afar, and so a scheme you had to devise. And I said, baby, you fine. Had some things on my mind. You slipped me your number, said call me at a moment in time. I napokon je organizacija uspjela izvesti utrku po suhome u dobrim uvjetima. Event je bio klasičnog formata jedne utrke na vikend, to znači subota, treningi, kvale i nova stvar nakon kvalifikacija Drift Taxi Session, a nedjelju smo imali trening i top 16 borbe koje su bile i live preko Voja na televiziji, appu, uglavnom preko interneta. Highlighte borbi si možete pogledati već na Donat kanalu. I nama, vozačima, su dozvolili da koristimo te snimke u svom recapu. Na Westgateu nas dočeka potpuno novi layout. Ta layout ima dosta tehničkih aspekta. Najviše mi se sviđa ulaz u ta rotor na kraju staze. Jer tamo doletiš sa relativno visokom brzinom, blizu 100 na sat čak. I tu je dosta vozača imalo probleme, jer je dosta vozača jednostavno poklopilo pun gas i napravilo rolling burnout. Čak sam ja eksperimentirao koliko blizu lidera mogu doći i skužio sam dosta brzo da puno vozača u lidu over angla. Jako dobar chase od Snaura. Sada problemi tamo s Dobrolija, dosta je usporio. Skužio da nije pametno biti preblizu lidera u tom slučaju. Na sreću je bio setup auta za Logatec i za ovdje savršen. I flow auta po stazi je bio odmah super. I nakon nešto krugova sam skužio da je tako vruće da nema smisla topiti auta, topiti gume, uništavati opremu na takvoj vrućini. Jer kvale će biti svakako u 6 ili 7 na večer. Tako da ja sam sa dosta malo krugova treninga, mislim da sam ih napravio 6 ili 7 samo, uđem u kvale.
prvi kvali run je bio kao safe run, dao mi je 85 bodova, suci su u nedjelju nahvalili fluidity i to da sam dosta popunio zone. Bitno za naglasiti je to da sam ulazio u zonu kod rotora sa dosta kuta i to je bio najbolje bodovan krug u kvalifikacijama. Drugi round sam odlučio napraviti agresivniji, malo više sandat. Ali nosio sam nešto previše brzine po stazi, skinuo par čunio, 2 put čak dropao kotač i dobio sam 81 bod. To je bio drugi najbolji skoran run u kvalifikacijama i zauzimam prvo mjesto, što je super. Prije što se bacimo na nedjelju, se želim zahvaliti svima koji ste došli na drift taksi vožnje. Imali smo puno drift taksija. Znači kvale završavamo, ja kao prvi, Znavor kao drugi, Vuki Vukelić koji vozi moj stari 3UZ motor, by the way, kao treći i Marko Brde kao četvrti. Može odmah veliki oblak tima za njega, od zone do zone, od klipinga do klipinga. Neću previše komentirati ovog vozača jer jednostavno zna šta radi i najbolji je u tome šta radi. U gornjem dijelu breketa dobivam ili Ivana Markića ili Toma Ostojića i onda ako prođem top 8, u top 4 dobivam ili, ja mislim da Brolija ili Brdeka. U top 8 nakon mog Bajrana me čeka Toma Ostojić. Sljedeći par koji nam je na startu su Erik Janković i Toma Ostojić. Sad će ovo biti gusta borba. I krenuli su svoj prvi krug. Janković napred, Ostojić ga prati. Sada dosta dobro Ostojić tu na petama. Sada dosta razdaljinu radi Erik Janković. Točnije Ostojić zaostaje za Erikom. Mora se smanjiti tu distancu da dobije što više bodova naravno u chasu, dok Erik Janković vozi gotovo savršenu putanju svoju liniju. Tako da evo, završili su svoj prvi krug Erik Janković i Toma Ostojić. Ali si bo Erik vzel nekaj rezerve? Erik si je vzel, ampak jaz mislim, da bo v drugem, tretjem ovinku povsem na boku mlademu Tomi. Odlično. Lepo previdno sledenje Erika. Ampak še vedno zadostno, da
zadostno, da bi moral tole bitko dobiti, če ostane točno tukaj, kjer je v neki varni coni 2 metrov. Brez kakih Morda se večjih komu zdi napak. 2 metra malo, ampak na drift tekmovanjih je 2 metra ogromno razdalje. 2 metra je že varna razdalja. Tako je varna razdalja, kjer lahko reagiraš, če se ti nasprotnik zavrti. Evo ga, dragi gledatelji, Erik Janković i Toma Ostojić završili su svoja 2 kruga. A izgleda da imamo pobjednika koji ide dalje. Erik Janković ide dalje, više sreće drugi put Toma Ostojić. Erik Janković, čestitam. Reci mi kako je, sad si već daleko dogurao, kakva je bila vožnja? Vruća. Vruća vožnja. Imaš li još šta dodat, kakva je staza? Layout je jako dinamičan, nosi se dosta brzine po tako uski stazi, zato je zanimljiva. Posebno uzbuđenje je zadnja zona, gdje je zapravo zona usporavanja, ali traži se da se svejedno nosi puno kuta bez da cincaš na ručni, moraš doći sa puno brzine i kočit nožno i sa nožnom dozirat kut. To je izazov za vozače i to je highlight ove staze. Ampak zato boste mogli poskrbeti vi, dame in gospodje, jaz gledam čisto vsak njegov sleheren video. Lahko rečem, da smo prijatelja, vrhunske videe dela zadnje čase, govori v hrvaškem, slovenskem jeziku, če treba tudi v angleškem seveda. Lepo razložil vso tole pot, ki jo ima od samega koncepta vozila, pa zakaj je kaj naredil, zakaj je izbral ta motor. Dejansko neke skrivnosti v nastavitvi podvozja vam ne bo razkril, ampak boste pa sami videli, koliko enega dela in truda vlaga fant v razvoj teh komponent. Meni je izjemno všeč pri Eriku, da dejansko se loti vseh stvari na enostaven način in poskuša čim več iztržiti iz osnovnih komponent, lahko dobavljivih komponent in tudi komponent, ki jih sam ne nazadnje prodaja preko svojega speed shopa. Spremni su i krenuli su u svoj prvi ran. Erik Janković odmah jako. Sada Peter Broli je zakasnio, čini mi se, sa inicijacijom i sada tu radi već greške, sad krati stazu. Ne znamo šta se desilo, ali dosta kasna inicijacija od Brolija, možda neke tehničke poteškoće. Broli sad stvarno radi krucijalne greške u chase-u. Leluja s tim autom, dok Erik Janković je to odradio skoro pa savršeno. Završili su svoj prvi krug. U drugi ran, Erik sad mora napraviti dobar chase, točnije Broli mu mora dati dobar lead. Sada Broli veliku brzinu iznosi tu, ovo je najbrži dio staze, pogodio je jako dobro clipping Broli i ovu zonu, sada skoro savršeno od Brolija, dok Erik Janković je tu odmah tik iza njega i odrađuje dobar chase. Naravno, ponavljam, dobar lead, ako imamo dobar lead, imamo dobar chase, ako chaser zna šta radi. I evo ga, završili smo drugi krug. Peter, can you tell me, was that a mistake on initiation? Yes, it was a mistake. I wanted too much, and yeah, I missed a little bit, but it's okay, it's drifting. Yeah, of course, I saw that, everything. I have the call, Erik Janković goes to finale. Erik Janković, čestitam. Peter Broli, congrats on everything and best of luck next time. Kaj bo zdaj naredil, ko ima pred sabo nič? Erik ve, kaj je Broli storil, tako da bo, tako kot sva prej rekla, 1,2 metra varnostne razdalje obdržal in užival v sami vožnji in to bitko, če ne bo večjih presenečenj, brez težav tudi dobil. In s tem imamo potem tudi prvega finalista.
spet deja vu prejšnjega Spet tedna. deja vu. Top 8 i top 4 borbe pobjedim bez neke veće drame. U top 8 Toma za sad nema tempa da bi me mogao dobro ispratiti, a ja u chasu pokažem dominaciju sa time da dosta precizno kontroliram razmak između mene i njega i pokažem sucima da mogu taj razmak i zatvoriti kad god želim. U top 4 je moj suprotnik Petar Proli, ali tu on pogreši na taktiki kako se mi približi na inicijaciji, jer mi je jednostavno preblizu na feintu i onda trzne pa zakasni za svoju inicijaciju i to mu u biti uništi chase u prvi polovici staze. Inače su njegov i moj auto dosta slični po snazi, malo je razlike u težini, a i on ima trkaču G3 boje Wintersa, ja nemam ništa od toga nažalost. I idemo u finale. Erik Janković i Adrian Petričević. Grije gume. Sada će ovo biti brutalan fight. Prošle godine na West Gateu u noćnom ambijentu Adrian Petričević je uspio pobijediti Erika Jankovića, ali moram priznat, Erik Janković je sad siguran jako u sebe, smije se tu pred kamerama i zna, siguran je u sebe da će napraviti izvrstan posao. Dečki su spremni i krenuli su. Erik Janković naprijed, Adrian Petričević ga prati. Sada će ovo biti brutalan fight. Da, Petričević odmah stišće dok Erik Janković ispunjuje zonu. Sad je malo tamo ispao, ali ništa posebno. Sada velika brzina. Tamo Adrian Petričević je ušao jako, izgleda napravio veliku grešku. Hoće li se uspjeti izvući da se ne ispravi? Izgleda da hoće, dok Erik Janković hitro ide naprijed. Ljudi moji, kakav je ovo fight. Borba do samoga kraja. Krenuli smo, izgleda možda sada krenuli smo u drugi ran, nemam šta reći, ostao sam bez riječi jer ovo su nevjerovatni vozači. Adrian Petričević ispunio sad ovu prvu zonu do kraja, dok minimalna razdaljina od Erika Jankovića. Sada izgleda da će Erik malo pritisnuti jako blizu tamo branika i da, Erik stišće do samoga kraja i završili su svoj drugi ran. Adriane, kakve komentare imaš? Bila je borba, ja sam malu grešku tamo u zadnjoj od nas. Vidit ćemo šta će suci reći, jel sam ja kriv ili je Erik kriv za to. Ali osim toga, bila je bomba borba, baš smo dali sve od sebe, koji uvijek mi je s Erikom čast se voziti, uvijek ima nešto novo naučiti. Zato što nema kalkulacije, daš sve od sebe, ideš na maksa, tak riskiraš na najjače i ako se isplati, bude jebeno ili se zabijemo. Erik, šta ti kažeš? Imamo već nešto borba iza sebe, uvijek idemo jako, uvijek se zabavimo. Tako da veselim se i borbe koje još dolaze između nas. Ljudi moji, izgleda da imamo pobjednika i najboljeg od najboljih na Donatu 9, a to je Erik Janković!
Janković, Erik Janković je pobjednik i najbolji na donatu 9, dok ništa lošiji Adrian Petričević je u drugo mjesto. Dečki, ne znam šta bi rekao, brutalan borba. Hvala vam na svemu. Evo, izvojit ćemo još par riječi. Erik, uzeo si titulu Westgate-a prošle godine. Adrian Petričević bio bolji ove godine. Ti šta kažeš? Zajedno učimo, skoro zajedno rastemo, definitivno se međusobno pušamo da smo svaki put bolji i iznad svega da uživamo na stazi. Zaprešić je i danas bio središte automobilske scene. Finale treće runde Donat međunarodnog kupa završilo je neizvjesnom borbom najboljih driftera. Prve dojmove pobjednika ima Teja Mihanović. U nevjerojatno tjesnoj borbi pobjedu na Donat međunarodnom kupu u Zaprešiću odnio je Slovenac Erik Janković. Ovo je pobjeda na najvišem nivou u regionu. Jer upravo je Hrvatska, kaže, zemlja u koju se vozači dolaze proslaviti u driftu. Od uvijek je tu dosta jaka scena, ako mogu to tako nazvati. Od uvijek je jako prvenstvo sa konkurencijom iz stranskih zemalja. I naravno domaći vozači konkuriraju isto tako za top mjesta i kolegijalnost između vozača isto tako full dobra. Mi se družimo i van natjecanja, tako da to nas nekako vuče nazad u Hrvatsko. Već znate da je pobjeda moja. Uzeo sam Donat na Westgate ove godine, što je super. Ja sam oduševljen, zadovoljan kao vozač, također je tim zadovoljan, ali razvoj auta i sezona ne stane na ovoj točki. Mi idemo dalje, sljedeći vikend je već Croatian Drift Challenge u Željavi, gdje smo opet sa E36-icom, ja kao vozač gađam najviše pozicije, Drift Taxi je sa nama, tako da se možete i vi provozati na najbolji, pa po mojem mišljenju, najbolji stazi sezone. I zajedno bih htio tizati vas i konkurenciju sa prototipovima, kao što je ovi, to je lightweight nosač kočnica. Hvala svima što ste pogledali ovaj video. Hvala mom timu što su bili sa mnom uz vrućinu i nevreme na kraju vikenda. Hvala Veseli gumama i hvala svima koji se dođete voziti na Drift Taxi i podržavate moju priču kroz Skičo. Vidimo se u sljedećem videu. Kaj je? A boš užival? Kaj sad? Hvala. Speaking about what we're doing at the weekend, the first thing I'm gonna do is get a Mohican. Take the train to Paris, meet some friends and take some stuff. Woke up in a nightclub in Bangkok. In the morning took a train to the beach. Rolled a message in the bottle and we threw it in the sea. We watched the waves smash against the rocks. We watched the sea bring the message back to us. Open it up and to my surprise there was a picture of a fish with big purple eyes. There was a picture of a fish with big purple eyes. This world is crazy, it's the craziest world I